Amakuru twatanga icya mbere reka tubigishe uko bitwara, tubigishe gutanga wenda twavuga ko ari nka consent mu cyongereza, uburenganzira, tubigishe gutanga uruhushya cyangwa uburenganzira ku buzima bwabo. Bemerewe kugira inshuti, bemerewe kugira inshuti, bemerewe kugira abakunzi cyangwa abandi bantu batandukanye mu buzima bwabo, ariko buri kintu cyose kigiye kumubaho cyangwa kigiye kumukorerwaho, yaba ku mubiri we yaba mu buzima bwe, afite uburenganzira kandi afite n'uburenganzira bwo gufata ibyemezo bigiye bitandukanye. Agomba kubyemera cyangwa akabyanga, agahakana cyangwa yaba atanabyiyumvamo cyangwa yaba abyiyumvamo akabyemera. Ni nayo mpamvu dukwiriye no kubigisha nanone yuko nabo ari abantu nk'abandi, kandi yuko badakwiriye kugira ipfunwe yo gutanga amakuru cyangwa yo kubana n'abandi. Ikindi ni ukubabwire ku bijyanye n'imibiri yabo, imihindagukire y'imibiri yabo, uko umwana akura kuva akuze kugeza ashaje, yagiye mu gihe cyo kororoka, akamenya ko niba yageze mu bugimbi yatangiye kubona imihango, niba ari umwangavu, igihe cyose azakorera mu mpuzabitsina bizagenda gute? Ashobora kuviramo gutwita cyangwa gusama cyangwa akarwaza ndwara zandurira mu mpuzabitsina. Aba ari impamvu nziza yo kumenya ngo uri umuntu nawe nk'abandi, ntazagire ugushuka. Ugomba kwirinda nk'uko n'abandi bose birinda. Ibyo rero biranganisha kumenya niba ese ni hehe abantu bakura amakuru, cyane ko yanabuze ku bigendanye n'iyi ngingo. Amakuru ari ahantu henshi. Amakuru abana n'ubumuga bo bayakura he? Abana n'ubumuga hari ingamba nyinshi zagiye zishyirwaho ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, tugendeye ku makuru batanga mu mashuri duhereye ku mashuri abanza kugera ku mashuri yisumbuye. Bashobora gufata ayo makuru ku babigisha, barayatanga nubwo bashobora kuba batayatanga mu buryo buhwanye neza. Ni nayo mpamvu twagaruka kuri iyo ngingo y'uko bakwiye kwigisha abarezi n'abakorera ku bijyanye n'ubuvuzi, bakigisha uburyo cyangwa ururimi bakoresha bari kubwira ababana n'ubumuga. Nk'abantu batumva, ukaba uzi kuvuga, gukoresha ururimi rw'amarenga, cyane cyane no kuri izo ngingo. Abatabona bagashyiraho za nyandiko zabo bakoresha, biriya bitabo byose bikandikwa muri ruriya rurimi, ku buryo tuzagerageza amakuru yose akagera ku bantu bose, tutarinze tugira ivangura y'abafite ubumuga n'abatawufite. Ikindi aho turakatinga hadi twari tugeze ku kihe kibazo? Ahantu bakura amakuru. Dukomeze. Ikindi twagaruka kuri Jocare n'umuryango. Nibyo. N'umuryango. Harya Jocare ni iki? Tuvuga uti nko muri Jocare n'ahangaha turi gutanga amakuru. Nko muri Jocare n'ahangaha turi gutanga amakuru. Jocare nayo igiye ifite imikino itandukanye, ikora ubukangurambaga bugiye butandukanye mu bigo bitandukanye bifite abanyeshuri bafite ubumuga. Igiye ikora imishinga igiye itandukanye, kandi nanone igendera ku kwigisha ubuzima bw'imyororokere ku bantu babana n'ubumuga. Hari abantu kenshi bakunda kuvuga iyo bumvisha abantu bari kwigisha ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, ku bigendanye no kumenya amakuru ku mibonano mpuzabitsina, bakavuga ati mwe murimo murakangurira abantu ubusambanyi. Weho nkawe nka muganga w'ejo hazaza, nka muganga uhabwira iki abo bantu? Ntago sinzi nimba ari uko nguko twabivuga yuko ari byo turi gushaka gukora, ariko ahangaha turi kugira ngo twirinde ingaruka mbi zigera ku bana b'abangavu, bashobora wenda kugira inda zitateguwe, bashobora kutamenya amakuru, kuko ni umugore w'ejo hazaza cyangwa ababyeyi b'ejo hazaza, nabo bakwiye kugira amakuru ku gihe. Yego ntabwo turi kubakangurira ku busambanyi cyangwa ku yindi mico yindi igiye itandukanye, ahubwo turi kugira ngo bigishe n'abandi, n'iyo hagira n'icyababaho mu buryo butandukanye, bamenye aho kurega, bamenye
icyo gukora bitwararike kandi bakore ibikwiye gukorwa mu myaka yabo. hari ikintu bajya bavuga ngo aya makuru tugoye akoresha icyo ushaka ariko ikintu cyiza kirimo ni menya ubuzima bwawe ubwo ari bwo kandi umenye no gufata icyemezo cy'ubuzima bwawe. uri umukobwa uri umusore ejo uzaba uri umugabo uzaba uri umugore uba ukeneye kubimenya ariko niwitwara nabi mu busore bwawe mu bugimbi bwawe ubuzima bwawe bw'ejo hazaza buzaba ari bubi. ngira ngo si ukwigisha abantu ubuzima ahubwo ni ukwigisha kwirinda ubusambanyi no kwirinda n'ingaruka zishobora kuza ndetse n'ibyazamo. ikindi bijyana ko ukamenya ahantu ubariza n'aho ushakira. bitumye ngana ku musozo w'ikiganiro ni iyihe nama waha ababyeyi abarezi n'abaganga ndetse reka mvuge ngo n'abayobozi bashobora gukora iki kiganiro ku bigendanye no gutanga amakuru kuri ibi turi kuganira ubuzima bw'imyororokere ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina noneho ku bana ku bantu bose babana n'ubumuga. ni iyihe nama wabaha? dusoza ikiganiro inama ya mbere nabaha ni uko ku bantu babana n'ubumuga dukwiye kubafata nk'abandi bantu basanzwe mu buzima bugiye butandukanye. tugwiye kwiga kubaha amakuru, dukwiye kwiga kutabigiza inyuma cyangwa kubashyiraho igitutu yuko nabo badafite uburenganzira bwo kugira ibyiyumviro nk'iby'abandi basanzwe bagira. reka duhere ku babyeyi. duhereye ku babyeyi rero bakwiye kuba bari hafi y'abo bantu bafite ubumuga cyangwa babana n'ubumuga, bagatanga amakuru bakahera amakuru yuzuye, kandi ntibagire ipfunwe yo kubabwira amakuru agiye atandukanye, ntibagire ibitekerezo batekereza yuko nabo batagira ibyiyumviro nk'iby'abandi bantu, ahubwo bababe hafi kandi bababwire amakuru ku gihe. ribuka kera bavuga ngo umwana aca umukondo. cyane niko bimeze. ni byiza ko umubyeyi abwira umwana we ukuri kandi akayamuha bitewe n'imyaka ye, kuko iyo avanye amakuru ahantu hazima yifata neza kurenza uko undi muntu yamuha amakuru atarira. twageze ku barimu. ku barimu rero naho mukwiye kubavugira, mubabere ruvugira, mubabere abarezi bakwiriye kandi batavangura bashingiye wenda ku byo abantu bo hanze bagenderaho, ati uyu nguyu afite ubumuga, ati uyu niyumva, ati uyu nakora iki. reka babigishe kandi babigishe mu rurimi bumva, babigishe mu magambo yoroheje bashobora gufata kandi no kumenya. twageze ku baganga. abaganga rero nabo ntibakwiye kugira judgment n'iki, gucira abantu urubanza. abaganga kandi nabo ntibakwiye gucira urubanza ababana n'ubumuga. dukwiye kubakira nk'abandi barwayi cyangwa abandi bantu bashaka amakuru nk'ubusanzwe. dukwiye kubaganiriza mu buryo bwubashywe, dukwiye kubaganiriza nk'abantu nabo tuzi ko bashobora kuba bafite ikibazo kandi nabo bazahura n'ikibazo ejo hazaza. ni ingenzi cyane ko abantu baba muri serivisi z'ubuzima umuntu wese ukugannye umwakira azoroye, umuntu ukamwakira wese, kandi abana n'ubumuga tukanabafasha tukabashyiraho uburyo bwabafasha kubona ayo makuru byihuse no kurenza n'abandi bantu basanzwe. ubuyobozi rero turabusaba iki? ubuyobozi advocate ni iki? ubuvugizi. ubuyobozi turabusaba kudufasha mu buvugizi bw'ababana cyangwa n'abafite ubumuga, bakadufasha kubavugira ku buryo serivisi zikwiye gutanga amakuru ku buzima bw'imyororokere zashyirwa mu mashuri, zashyirwa ku masantere de sante, zashyirwa ku bitaro bigiye bitandukanye, kandi zibafasha kumenya no kumva kandi no kubifata ku makuru yose ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Sandrine, ndagushimiye cyane ku kiganiro cyiza tugiranye. murakoze cyane. tubwire muri make ibintu bitatu umuntu agomba gusigana kuri iki kiganiro ubundi dusoze.
murakoze cyane. Abantu babana n'ubumuga tugomba kumenya ko nabo ari abantu basanzwe nk'abandi. Icya kabiri dukwiye kumenya yuko nabo bagira ibyiyumviro nk'iby'abandi bantu bafite. Ni abantu basanzwe. Ni abantu basanzwe nk'abandi. Ikindi ni uko dukwiye abantu bose hano yaba mu Rwanda yaba mu bindi bihugu dukwiye kubafata neza kandi dukwiye no kubabera aho batari, tubabera abavugizi, tubabera abafasha, tubigishe kandi ntitubavangure mu buryo bwose bushoboka. Sandrine warakoze cyane. Inshuti udukurikiye ngira ngo wasobanukiwe nuko harimo ikibazo gikomeye cyane mu bantu babana n'ubumuga ku bigendanye no kumenya ubuzima bwabo bw'imyororokere ndetse cyane cyane no ku bigendanye n'imibonano mpuzabitsina. Nk'uko Sandrine yitubwiye bahura n'ibibazo byinshi cyane cyane birimo ihohoterwa. Ni ingenzi cyane rero kubafasha kandi tukamenya ko ni abantu nk'abandi. Ikindi ni uko ubwo ni uburenganzira bwabo, imibonano mpuzabitsina ni uburenganzira bw'ibanze bw'umuntu. Ntitugomba kuvangura umuntu uwo ari we wese, agomba kumenya amakuru kuva ku babyeyi bababyara kugeza ku barimu n'abaganga n'abandi. Tubafate kimwe kandi tubigishe kandi dutange amakuru meza. Ikindi cyiza kirenze ibyo ni uko muri Jocare dufite uburyo bwose bwafasha abana n'ubumuga. Dufite amakarita, dufite imikino, dufite application yagufasha kumenya neza ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere bwawe. So turabakunda. Sandrine nakushimiye cyane. Jocare turabakunda mwese abantu mudukurikiye. Niba iki kiganiro cyakunyuze cyangwa se andi makuru ushaka ko twazakuganiraho ubutaha, ujyaho hasi wandike comment, ubyandike muri comment tuzayibona. Nurangiza ukore subscribe kugira ngo ibiganiro dukora bindi byiza bizakugereho ku gihe, ndetse icyo kiganiro gisangize na bagenzi bawe. So murakoze. Ciao.